BJ Zaute official channel clear tu lengai thatu hai in reng in chibai voice on November ni thum thochan ni ani Chanchinthar team langna nei nga leiti Manipur XCM Biren Singh in Manipura kuki hai that chimit ding tia arilna Biren atongbaw ngei ani le ni no audio tape chungchang thudik suisuk dinga Supreme Court a case feme ka chu voice khan hearing nei no kani kumsang ni som ni pathuma Manipur buina chungchanga XCM Biren Singh audio tape cho switching dingin Gandhinagar muna National Forensic Science Laboratory kuma mopurna pek aloni angin National Forensic Science Laboratory chun voisun khan Supreme Court kuma hi audio tape hi sim form modified edit and temper tani thuril tu role hi scientific in khina manching thei khiching thei anino tin report apek voisuna Supreme Court a Justice Sanjay Kumar le Justice Alok Aradhe hai ke ruina bench chun hi audio tape chungchanga thutan na simin Justice Kumar chun National Forensic Science Laboratory report chu team sukna nein hi audio tape hi sim form edit ho ani lein thuril tu parol hi scientific in khina reaching thei anino tin aril hinga Justice Kumar in aril zoin Kuki Organization for Human Rights Trust kohur palaya thang advocate Prasan Bhusan chun hi audio tape minute somnga chungzeta sei hi edit ho anno Private Forensic Agency Truth Lab sa switching na nei ani hnungin hi audio a thuril tu hi za somku pathum Biren rol nge ani ti an milin an angcharti musuk ani tin bench kuma an thritter ani Prasant Kumar thuril cho Justice Kumar in don let nokin Gandhinagar University hi athata athim insang tak anita hi muna in thok report hi ringla thei anino tin adon let nokani XCM Biren audio tape case chungchanga atop na thutan na chu thlathar December nirit ni hin nei dingin hun team nin voisuna hearing chu suktop alonita Kangpokpi district sunga security force an kani bill anwat sit zani November ni pathin ni khan Kangpokpi district Kangchu police station hum sunga songlung khule ase vela khu hing hlangzole waphong khu haya ekar som thuma zawa kanian ching hai chu vasit vongan ni tin Manipur police thusukin aril police thusukin aril peina hi hmuna lo sin thomi hai chol book true pathum hai ro sitan nia chukhela kani chingna anmang har bek thumle machi bek ni hai khom suksit vongan ni amun lai vel da puyan thona lir thai gypsy pani meya anrosi sa hom mu ani bokani tin police thusuk chun atar langsa ngalani Sarkar quarter Langol Game Village Imphal muna Meitei Raljam mek hai chu Sarkarin quarter an thok suk dinga thusuk asim khumlein Meitei Raljam han Sarkar thusuk dodal zongin anlungoi no thu anril Manipur ral boileya munshan shana in thok Meitei Raljam IDPS mi imanizat hai chu tuhin Game Village Langol Imphal muna Sarkar quarter haya Sarkar shit puinale phalna thangloin hunan khur meka hing hai hi Sarkar quarter hai suksan dingin Sarkarin eviction order an sukhum ani hi thule in zamin churchampuran thokral jam hai ai oin mutum yu hem bachan kan nating kan khu khan security tra no lein Imphal ting hungral jam kan ya har sale beidong taka kan lai hing anga Sarkarin thusuk ahung simel hi no khopel kan himna ding tia tu ta kan na hmuna in thok Sarkarin mihno suk atum nekin kan inting kan kir seng theina dingin Sarkarin malalem rose tin aril Sarkaran thok eviction order le in zomin Meitei IDPS hai chun Imphal West DC in mu puitumin nge na an sima chu nolpek an loni Sarkara in thok eviction order chu withdraw thodingin DC le Manipur DGP hai kuma memorandum an lo pek luta chu DC le Manipur DGP han ton let na an lanai nozing hi memorandum dungzuin Churchanpur More Kwatha Kangpokpi Suknu le mundang danga in thok Meitei Raljam mi jahni chung hai chu tuhin Game Village quarter hin khosak anrel meka inrem na le mungna nok ma powa dinga thangsan dinga quarter hi anlo bel mai me ani chulen Sarkarin Thiem na nei rosen tin IDPS hai thusuk chun arel Manipur Excise Department chun tukum sangni somni panga
January ni khat nia in thok October ni som ni le paku sung chena danin a khap zu chi shan shan liter sangthum zaku som panga point som ku pakhat hai chu an si kholna hun asip taluta lein le Malkhan Monitoring Committee an thok remti puina angin Manipur Liquor Prohibition Act 1991 dana section somruk pakun huya suksi theina order tarik nisom thum October nia insu ani angin suksit vong anita tuta tuma Manipur Excise Department hai malakna a mana suksi ta umzu hai po chu aman hu vaibel si sompani nui som le sangku le zanhi le somrit paku atling pha kani Assam ram sunga Dr. Thlem hai chu zongsu ka dan ang taka hremna pek anni theina dinga Assam police han ngor taka ma anlak sunzom peina limta ni nisung khan kachar police hai chun singform certificate manga doctor anga thoktu mi pani anman belsa nokta tu chenahin Dr. Thlem mi som pasari zet man annita hi thu le inzomin additional superintendent of police Subrata Senchun Chanchin Bumi hai kuma ashilna Kachar district sunga license nei lo le certificate documents singform manga mipui hlem tu Dr. Thlem hai chu zongsu ka mana dan ang taka hremna pek anni theina dingin authority chun ngor takin ma alak zingani tin ashil limta ni nisunga police malak dan ASP chun ashil danin Dhwarbon police station a thuruk report andong angin Dwarabon Roskan DT estate muna pharmacy pakhata dapuyan thona pharmacy nei tu Supal Roy kumsom li le pani chu a pharmacy dor mun kil khata doctor chamber pakhat ahong ti musuk ania Supal Roy chu damno ain lai takman ani Supal Roy hin damno en kolna apek theina ding dan ang taka license le documents inkhom aneno ti musuk ani hinglai jing hin Terapur police hai khoma thuruk report andong angin Terapur ENT colony huna inthok Dr. Thlem Indrajit Roy kumsom thumle pakochu man ani Indrajit Roy he Jalpaiguri district West Bengal state inthok nin Silchar Terapur huna ma Ayurvedic clinic huna visiting doctor anga thoka umme kani tin ASP Subrata Senchun akhilsa ngalani Kachar district sunga mipui hai hlem tu Dr. Thlem po hai jo anrang the anga inthil fai anni theina dingin special drive ngor taka fe puizingani tin Kachar police thusukin atar langsa ngal ani Tamil Nadu state sunga political party Fran hai chun election commission in special intensive revision afe pui mekcho dodal dingin in biklang na annaya chule inzomin Supreme Court a hekna an thotum bokani Zani Pathini khan Tamil Nadu ram rorel tu atrang Dravida Munetra Kajagam DMK party malak na nuya CM MK Stalin ke shuinain all party meeting nei alonia meeting ahin ahung klung ding kumnok sangni somni paruka assembly election inkompui hun atlung ma election commission of India in special intensive revision tho atumcho dodal ding le Supreme Court a hekna thu the lu ding tin in big na anlo nei ani chun khama meta Biharama special intensive revision tho aloni leya anlung oino thu hai shrilin election commission of India he BJP ke shui union government thu thua umani tin anlung oino thu anshil sabok ani Biharama special intensive revision tho ani na khan BJP party did no mipuile minority voter hai chu peithlak ania chun voter ni thei tading kumtling ta hai ming peithlak anial khela kumtling lo tam tak electoral roll a ziglut an ni bok hi thule inzomin election commission chun mipui haile Supreme Court mabula until tho indigno hi ingkhom shillang anla nei no tin Tamil Nadu state all party meeting a anlung oino thu hai anshil sa ngalani hi meeting ahin party lin le lang sarzul hing Congress party Viduthalai Chirut Haigal Pakatchi party Communist Party of India Aam Admi party Samajwadi party Trinamool Congress party haile party chin chiranran somachung lion thangani all party in big na hin Biharama special intensive revision nei ani chungchanga Supreme Court a in hek na umchu relfel alani nozing laya kumthar sang ni som ni paru Tamil Nadu assembly election nei hun ma
election commission in special intensive revision tho arot no kel hi pomni no ni tin meeting a thang party po chun in thurul takin an pom tlang ani ICC Women's ODI World Cup 2025 champion Nena no pui India in adomta tukum sang ni som ni panga ICC Women's ODI World Cup in khel na chu Navi Mumbai khopuya nei alonia final match chu India le South Africa rambung pania in khel mi hai chun Nena no pui adom tu ni ngei tumin an theina le thim na hai mangin theitokin thanglain an lo in khela India chun ran som nga le pani in Nena no pui alodom ta ani hi final in khelna hin India team main thok Shafali Barnachun player of the match Nina dongin Dt.3 Sharma khoma player of the tournament Nina adong ve ani India team hai chun Nena no pui le tangka Vaibel si somthum pasari le nui thuman dong ani Board of Control for Cricket in India BCCI chun tuta tuma India rambung minga Nena no pui dom tu numei team hai chu Lomanin tangka Vaibel si som nga pakat pek ningan tin BCCI thusukin atar lang sa ngalani Kar lim ta sungkhan Vietnam rama rusurna satlaya tuileta mi somthum panga han thina tukin midang panga hai chu anumna chinrit anlanino tin Vietnam Disaster and Dike Management Authority thusukin arhil peina chengna in single sangruk le zanga chung tuilinin achim khuma ran sing li chung tuilinin alen mangbok chun bullet thlai tu na mun lo mun hacker sanga le zathum chung tuilinin asuksit bokani tin arhil Vietnam Environment Ministry in report a pek angin tu chenahin chengna in nui khat chung tuilinin achim ta mun zale som nga haya mim kai atlung ta bok limta thlakusung khan Vietnam rama khurel situka mi zale somrit pasari han ringna an lo chanta ani Voitu Khan Afghanistan Mazar-e-Sharif khopuya magnitude 6.3 a ratin simkhole an hning lein mi pasarihan thina tukin midang zale somnga han hlimna an tu tin Reuters report in arhil The Hindu in hi simkhole in hning chungchanga report a pek dana ruk chu mi som ni han thina an tu baka midang zanga chung han hlimna an tu tin arhil ve thum ole voisuna Chanchinthar ihung suklang thei hai po chu an ni ngai thla tu hai in reng in mangtha